Allah Akbar. Allah Akbar no kuvuga Imana niyo nkuru re. Zamura menyo tuntu tumwe tumwe. Imana irakomeye. Iragucisha mu bigumye kugira ngo ukunde ukomere ukomeze ukwemera kwawe. Nimwibuke ingene umwaka twawutanguye mu mutekano vyari vyifashe gute. Hari habariko barabaza ngo mpungira he nzoja he, nabwiye ngo iki, Imana ni mucungaji, Imana irarinze Burundi, Imana irarinze Burundi. Tugitangura umwaka ingabo zacu ziri muri Somalia, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryabonye uburyo bwagabanutse, baca bavuga ngo abo tugabanya bwa mbere nabi Burundi njyaho kwari kugira baturuhurire kuko aritwe tumaze igihe kinini kuva mu 2007 igihugu twagishitsemo udashobora kugenda imetero 200 kuva kuri aeroport. Ingabo z'u Burundi zagenda ziraribera Magadisho, hanyuma bavuga bati ingabo z'u Burundi rero nizo twogabanya kugira tubaruhurire. Nyarukiriza ahubwo ndabakeneye, ninyarukiriza ndabakeneye baze gucungira igihugu. Yo bukeye kabiri bati dusanze tubarungitse ko bakabaye. Ani twakomera bashima. Ingabo z'u Burundi basanze ubonye kompanyi ubonye batayo. Baravuga bati banzurindire ntoye reka ndabakeneye vyihuta, ngoya bazurindire gatoyi nobo ntibarabampa. Kubera iki? Burya muri Somalia ingabo zacu zirasenga cyane kuko abarundi nico ciza ko twagarutse ku Mana. Hari higihe rero babona ingabo ziwacu arizo zitsinda, tugiye kugwana nditwe dutsinda, bati none abarundi kubera ikibatsinda. Muga kubera umwasi nawe yacashagashirwa gacaja gutera kubatereka kuboroshe, twebwe bagaca baheba. Hanyuma batavuga ngo mwe nimwe dukwegera ngo mwe muguma musenga. Yego ko nta numwe atazi yuko bajya araba amashetani. Hajya ntagira uzobahenda kabisa, hajya n'amashetani ariko arakora. Twebwe kwega isabisho tukagwana dutsinda. Bacavuga ngo kandi mwe musenga nimwe mudukwegera. Natwe tuzosenga ijoro n'umurango. Gushika uno munsi Somalia ubutegetsi bwaragiyeho buriho burakora, mugabo baracari abo gushigikirwa. Temvuze ngo nje kuruhuka nabo bati oya ntiharagera. Ingabo z'u Burundi mubaze muri Republika Centrafrique baheruka guheza amatora, tuvuganye n'umukuru w'igihugu yambwiye ngo mu gifaransa ngo grâce à vous, ati amatora yagenze neza grâce à vous, ati ingabo zanyu zacungereye neza amatora kubera umutekano dufise amahoro vyose vyagenze neza kubera ingabo z'u Burundi. None ugahugu nkaka bishoboka gute ko bavuga ko ingabo z'u Burundi arizo zihagaze, sinumva bavuze izahandi. Aha kujya mu gihugu ca Kongo ho ntihagufi yanyu muravyibone. Aho naho nibabaza bati none ko mutarafata ngo bajya nibo babi. Mana kubera iki twebwe aho duhonyoye ahonyoye Murundi Imana iba yahahonyoye. Ngo aho muzogeze ikirenge hose nanje nzoba ariho ndi. Uyu mugambwe CNDD-FDD muravye ubwa mbere twarakekeranya wamenga ntivyikora, intambwe ku ntambwe uko iduga intambwe ija mu Mana ikwega abarundi baja mu Mana niko bigenda neza kurusha. Ndayishimiye mu gikorane yahakanye ko atigeze aroga Reveriyani Ndikuriyo mwishimwe yatambukije, yemanze ko atigeze
ahisumu ndi kuri yo reveriyani ngo ariko ibara ryari riguye muri CNDD FDD ngira ngo ni inkuru yacicikanye mwese mwumvise. Hano rero mu byo umaze kumva Faustin Ndikumana ndaje nkumvisha ibintu yishyuye uyu ndayishimiye wihaya aho igihugu kigeze n'uburyo igihugu ngo cyateye imbere cyane, ingabo z'u Burundi zikomeye cyane, zirakomeye, ariko se wagize ngo gukomera nuko ndayishimiye yazubatse, ni CNDD FDD yazubatse cyangwa ahubwo CNDD FDD yarazigwishije? Kuko iyo itazigwisha mu busanzwe iki gisoda cy'u Burundi cyakabaye gifite ubushobozi bwo kuba aricyo gihagarariye Afurika mu buryo bw'inkomezi. None uyu munsi ndayishimiye yagarutse kuri byinshi avuga aho umugambwe ugeze, ndetse anagaragaza ko mu mugambwe hagati haje vurugu kubw'uburwayi bwa Ndikuriyo, bacanishamo bamubeshyera ko ari umurozi, babeshyira umugore we ko ari umurozi, Ndikuriyo bamuroze bamuhaye isumu cyangwa se ishyano, mugabo yabitsembera bihakana. Ariko nabyo ngira ngo ubundi abarundi nyabarundi ibyo ngibyo mu bikemurira mu gikari, ntabwo bikwiye kuza kuri kamera. Nyakubahwa hayi perezida wa Repubulika y'u Burundi. Sasa ikintu cyantangaje hano, yenda ari nacyo ngiye kukureka nawe ukumviriza, genda yitangaruka bre kubanze wiyumvire. Uramutswa igihugu cy'u Burundi, umwana yavutse umugambwe ugiye ku butegetsi, bamwe ariko baramara za kaminuza. Nukuvuga rero yuko ataba kivuga ya mvugo ngo iyo tuvuye nkuko mengo hari ibintu byobazwa abandi. Imyaka 21 ibikwiye ku buryo ibiri kuberera mu gihugu kuva kuri alfa na omega bibazwa uwo mugambwe uba ukirongoye. Igihugu kimeze uno munsi uko gisa bibazwa umugambwe uri ku butegetsi. Kwibarura karati none igihugu kigezeye imyaka 21 tumaze ku butegetsi, igihugu kigezeho uno munsi. Ibintu by'ibiciro byifashe gute? Ibibazo by'amadovize, ibidaraza bya nkenerwa, igitoro, imiti, imyavu, engrais chimique, amazi meza usanga rimwe zakora turiko turazumva, umuyaga nkuba cikagurika, internet ariyo itanga ubumenyi, isigaye ariyo ishigikira ibikorwa ivyo ari byo byose mu iterambere ry'igihugu cyari cyo cyose. Amabarabara, aya mashira hamwe, ama entreprise akomakomeye yahaye isuri Uburundi nka za Sosumo, za Brarudi, za Onatere, yahora agenda yifata gute muri iki gihe? Ivyerekeye indero murabigeze, ugwaruka indero bigeze, amagara y'abantu, uwo muyaga nkuba tuze kubura kandi y'Imana yaduhaye amazi akwiye, yasi n'ingara yiduhaye. Ubutare Imana yaduhezagije ubwo butare, none buriko butumarira ikigaye. Ituga turabivuga agahitiye. Igihugu ciza tourism ndabitanganyika, aya ma plage yatanganyika, raba amashamba cimeza, raba vya biyaga by'inyoni lakozwazo, raba icyo twokwita resort termale, amashuha, raba bimwe bita amazi agwa amashite do karera, raba hamwe abango Livingstone na Stanley bahurira, raba ngo source du Nil, izo bavuze ngo nzagisho n'ibindi. Mugabo uravye biriko bitumarira iki? Tarava ku byo kujya by'u Burundi biryoshe bikirimwo bio ari ibintuze ivyabo byo mu Burundi niki ikaba ifisa kanovera ya mbere kera yavuga ko ari yo mu Burundi imotesi ayani makawa. None ivyo Imana yabiduhaye, none ubu naho twe tugiri uruhara rwacu riko ruguru. Mbeko hari n'ibihugu bitaronse n'ivyo mugabo biri imbere y'iwacu mu iterambere, nubwo twamwe twahise dore twishize imbere. Mbega umuvyeyi wowe nawe umushira imbere ukamushimira, yaraguhaye umutahe ntuwukoreshe, uwo umusura kuja kumwambambira. Ubwo ntibabona ko ari kurya igihugu kugeneje bakagiheza ati ntawamira cyayi no kwimira ko bashobora kugihindura. Ariko rero n'ingufu zo kugihindura zizoboneka, kuko nkuko turabivuga haro n'imigambwe n'ibihugu bitwaye bimaze imyaka biri mu ntwaro y'umugambwe canke ku mutegetsi w'umugabo. Ivyo butunzi
ruteye imbere warugwaruka zabizombondera kuri zose zikeneye ubuzi niki mbe nkaho nimvuge nibyo biswi vy'inkona bikeneye kuzokurira mu gihugu gifise amabarabara meza gifise internet gifise amashuri meza kiri nk'imitahe baronka ubuzi bagira iki tukaba tuyifurije rero ikoraniro ryiza murakoze. Ndayishimiye n'umukomedi akaba perezida akaba umukinnyi wa filime akaba n'umurimyi mworozi akaba n'umusoda byose navuga ngo abyisangamo abyibonamo akabivanga uko muri we bayahimbaje ni pasitoro ni umuhanuzi ni umwigisha donc nta murimo yashigaje inyuma ni twende basi. Nabonye hari abarundi bamaze kumenya ko AFC cyangwa M20 yagiranye amasezerano n'u Rwanda ku mugaragaro byemejwe cyangwa se bikemera ko bakorana ukuri kwamye. Barambaza cyangwa se barambwira ngo ese ngo nawe byagushimishije mva kandi jewe ndumwe mu bantu bahanura ubuhanuzi bwanjye nta muntu nifuza kwapfa. Oya, Yesu ntiyantumye guhonya cyangwa kurimbura. Nibi ngibi tuba twasemereye A B C D Y abantu bakanangira imitima mugabo rero iby'amasezerano ya M23 Ndayishimiye wavuze ngo muri Kongo ngo M20 cyayibujije gufata ngo ni Burundi. Oya, nta hantu M20 yifuje gufata ngo Burundi bwanke, nta n'ahantu M20 yifuje kugera ngo Burundi bwanke. Oya, wakibeshye kweri. Waba ugishubije nka kumwe munyamakuru yakubajije ngo kuki baguma bafata ibice byose bya Kongo bwana perezida kandi waragiye kugarura y'amahoro. Ibyo byabazwa Kongo, ibyo ni Kongo ibijejwe, twe nta ngo icyatujyanye yo twebwe ntabwo tukizi. Natwe impamvu haguma hafatwa ni wowe perezida wabyivugiye. Waba ukibeshyeho kwera aho M20 zifuza gufata hose izahafata, kandi mpamya ko ntabwo u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bisa naho bidahuje muri politike cyangwa bibaye nk'ibihangana muri politike, ariko nakemeza nkanahamya ko u Burundi ni abakozi n'icabwenge koko n'abaganga bahambaye muzi ko bavuye i Burundi. Mugabo Burundi bufite iterambere, bufite ivu ryiza, bugira inyanja, kirasi ikiyaga iriya ni inyanja. Burundi ni bunini, Burundi bwera hafi ibice byose. Aho izuba riva cyane mu Burundi igice cyaho ni gito cyane, mugabo ahandi haramera. Rero ni ukuvuga kuba butarateye imbere mu busanzwe ni CNDD-FDD yahanganye no kubaka umugambwe, iby'igihugu ntibigiraba. CNDD-FDD yagwanye politike yo kubaka ishyaka rimwe, iby'igihugu ntibigireba, cyane ko ari nabyo Variste yagarutse avuga ngo babatoye 99 abarundi bose. Ni nabyo Faustin Ndikumana yarari gusubiza adaciye ku ruhande, nta kujyajya nta kwihenda. Faustin Ndikumana yabishubije byose ku murongo cyane rwose, yabishubije pe. Biriya rero Faustin Ndikumana yashubije mu busanzwe nibyo by'ukuri, nibyo byo biriya yavuze turahamanya, turemeranya ko Uburundi bufite muwaye, bufite base, bufite je commence la vie, bufite fondation, bufite intango. Mugabo kugira ngo butonde ikivi burime abene gihugu babeho neza, abanyagihugu bagire ubuzima byarase. Nako ibyama 20 byo ndetse n'u Burundi ndetse n'u Rwanda na Kongo ya Kisasa birabasaba guhindura strategy. Ubwo mwongere mwigura urugamba bundi bushya, koko ubu nta hantu na hamwe RDF itemerewe kujya aho M23 turi kotorora. Navuga ngo ahubwo sinzi impamvu abanyamurenge bataravuga tombe ku mugaragaro
reka ndeke ukumviriza aka kantu k'aya masezerano. Ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yavuze ko izo ngabo zihungabanya umutekano mu kwa 11 no kwa 12 k'umwaka ushize zifatanyije na guverinoma ya Kongo zakoze ibikorwa bigamije guteza ihohoterwa rikabije mbere gato yo gusinya amasezerano na Washington bagamije gushyira umutwaro w'inshingano ku Rwanda. Ati mu gusubiza kuri iri hohoterwa AFCM 23 ibishishikarijwe na guverinoma yanjye iherutse gutangira kuva mu mujyi wa Uvira mu kugaragaza ubushake bwo kugabanya amakimbirane. Ambasaderi Mukantabana kandi yagarutse birambuye ku bitero bitandukanye ishyamba za FDLR zagiye zigaba ku butaka bw'u Rwanda kuva mu 1997 zikica abaturage hamwe n'ubwicanyi uwo mutwe w'aba genocideri wagiye ukorera ku butaka bwa Kongo Kinshasa mu myaka ishize. Mu guhuza ibi bitero n'urugomo rwabaye mu kwa 12 k'umwaka ushize yavuze ko byerekana neza impamvu u Rwanda rukeneye kwikingira. Yavuze ko u Rwanda rutarajwe ishinga gusa n'ikibazo cy'ubukana bw'ibibazo by'umutekano biva mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo runafite impungenge ku kibazo cy'amateka y'inyeshyamba zizwi nk'abacengezi zaje kuvamo FDLR zari hafi yo gusenya igihugu nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yavuze ko nyuma y'ibitero uyu mutwe wagiye ugaba mu Rwanda hagati ya 2005 na 2008 ndetse na 2013 wagiye usezeranya kurambika intwaro ariko ntubikore. Mukantabana kandi yashuye ko hagati ya 2015 na 2020 u Rwanda na Kongo byakoze ibikorwa bihuriweho bitashyizwe ku mugaragaro byo gusenya ibirindiro bya FDLR ariko ubufatanye bukaba bwarahise buhagarara bitunguranye ku mpamvu zidasobanutse. Yavuze ko kuba ziriya nyeshyamba za FDLR zarakomeje kubungabungwa kurindwa kandi rimwe na rimwe zigashyigikirwa ku mugaragaro na za guverinoma za Kongo uko zakurikiranye uburemere bw'imbogamizi n'ingaruka yagize ku mutekano w'u Rwanda ngo ntibishobora kugereranya. Yavuze ko iyo mpamvu u Rwanda rwahisemo gufata ingamba z'ubwirinzi kandi runagirana imikoranire na AFCM 23 mu by'umutekano. Ati kubera iyo mpamvu u Rwanda rufite ubufatanye mu by'umutekano na AFCM 23 kandi rubikora mu mucyo agamijwe kubaka icyizere. AFCM 23 ni umutwe wigenga w'abanyekongo ufite ibibazo bifite ishingiro ku butegetsi bwa Kinshasa birimo kwicwa, gufatwa ku ngufu n'ivangura rikabije rikorerwa abanyekongo b'abatutsi. Mukantabana yunzemo ko u Rwanda na M23 bihuriye ku nyungu yo kurinda abatutsi bo muri Kongo kwibasirwa na FDLR n'indi mitwe y'intagondwa ishyigikiwe na FARDC. Yavuze ko inyungu rusange u Rwanda rufite muri ubwo bufatanye ari ugukumira kongera kubaho ibitero byambukiranya imipaka by'iziranye ishyamba z'abajenocideri nk'ibyabaye mu mpera z'imyaka ya 1990 byashoboraga gushyira mu kaga kubaho ku Rwanda. U Rwanda cyakora rwagaragaje ko rutagamije kugena ibyemezo bya politike muri Kongo kandi ko rutashyigikira imitwe itwaje intwaro nk'inzira isimbura imiyoborere ishingiye ku bwuzuzanye. Rwavuze ko ibikorwa byarwo bigamije gusa kurinda abaturage barwo binyuze mu gukumira ibyago bya jenoside biva hanze y'imipaka. Ambasaderi Mukantabana kandi yijeje ko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zizahinduka uko igipimo cy'icyago kigenda kigabanuka hakurikijwe gahunda y'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Ariko kuba ma 20 ifite Uvira mu busanzwe bifite Bujumbura. Rero nuza kwitegereza ntabwo aya masezerano yashimishije abarundi bamwe na bamwe. Aya masezerano ntabwo yashimishije Kisasa. Aya masezerano ntabwo yashimishije abanyamurenge bashyigikiye Kisekedi, bashyigikiye Ndayishimiye. Aya masezerano u Rwanda rwagiranye na ma 20 harimo n'ibihugu bitayishimiye nkuko mwagiye mubibona. Uyu munsi wa none ariko navuga ngo aya masezerano uko byagenda kose twiteguhe musaruro ni yihe nyungu biraza gukura hehe ma 20 biraza kuyigeza hehe hazaboneka iki. Mu busanzwe ibi bice nitubona bigarutsemo amahoro ma 20 zabigeze ku ntego. Igihe rero ibi bice bitagarukamo amahoro cyangwa se bagatsindwa FARDC n'abarundi na Wazalendo na FDLR bakabirukana ubwo RDF na AFC twigwaneho mama 20 nayo izabisebye inatsinzwe. Kuko n'ubundi abo bose bategerezwa gusakirana muri Uvira, bategerezwa kuhahurira bose bagwana inkondo cyangwa se batanarwana ubwo bakazahura Gisangane cyangwa se batahura bagahurira Kisasa cyangwa batahahurira bagahurira Bujumbura cyangwa batahura bagahurira Kigali. Uko byagenda kose sinzi numvise ko muri uru rwandiko nawe wabyumvishije ko ibihugu by'abaturanyi arimo n'igihugu kimwe byabangamiye amasezerano ya Washington. Ariko no Burundi nibusubira inyuma bwose bugashira muri Kongo, turaza kureba rero igikurikira ko amahoro ari buboneke cyangwa se bukagumayo ku ngufu.